Tonska proba. Epizoda 31, pokušaj drugi. Nećemo to reći. Neće gotovo, mi smo transparentan YouTube kanal, mi smo transparentan podcast koji priča sve. Mate sjeba. Kak? Ne znam, ali uvijek su muški krivi. Uglavnom da, jučer smo snimili epizodu današnju, ali nismo bili zadovoljni njom, pa smo odlučili ponovo snimiti. Samo najbolje za naše pratitelje. Tako, mi smo nije prošla quality check, onda smo rekli da ćemo uzeti još sat vremena. Rena je rekla ovak, ne, sam je ovak pokazala, meni se jasno bilo. Ovak je pokazao s prstom. Tako da idemo iz početka, drugi pokušaj, nema sad. Kak je dano, kad? Da će ovo biti bolje. Nećemo morati opet snimati. Imamo još jedan dan. Treći put, da, sutra epizoda mora izaći. Da. Četvrtak, dan za metak. Jola. Dobro. Mi smo Helena i Mati. A ovo je tvoje, moje, naše. Mi smo u vezi 7 godina, 8, sad će 8. Koliko smo u vezi? 8. I sad ali to nikad ne znaš. Kako nikad ne znaš? Pa kak brojat? Pa kad si ušao u vezu, koji je nama datum, kad nam je godišnjica? Prvi, ali koji znači 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 25. 24, znači sad će biti 8 godina. Da, čestitam. Hvala. A dobro, uglavnom... Ignor. Što? Hoću ti čestitat. Uglavnom, kad krećeš brojat vezu? Pa kad se ti dogovoriš za datum. Kao, jel to od prvog dejta se broji? Ne. Ili ne? Ne, mislim da baš ne? Mora postojati, ne znam zapravo. Meni je osobno najdraže kad se dogovori datum. Mi sad kažemo, evo, od danas smo skupa, od danas brojimo. Jer kao to nije ko recimo u zaruke. Da. Da pitaš, jer ne ulazi si u vezu pitanjem. Nego jednostavno neki sam počne biti zajedno. Da, ali onda mi opet moraš nekak definirati kao šta ste u jednom trenutku. Misliš? Da. Misliš da niko nikad nije samo... Ne, jesu sigurno, ali ja mislim da to nije dobro. Misliš kao da mora... Ček, stani, smo mi sad u vezi. Da. Da tako mora biti. Dobro, ne baš tak, ali kao možemo definirati šta smo mi sad. Aha. Muž i žena. Pa nismo, ne. Dobro. Cimeri. Tako dijelimo troškove. Da. I Rejnu. Vlasništvom psom i autom. Da. Dobro, uglavnom. Nakon koliko si ti rekla prvo krenemo sa obitelji da imaš dečka? Ili je kao ono bilo da sam izlazimo, nemam dečka, nego ono sam... To je dobro pitanje. Iskreno ne sjećam se, ali mislim da je bilo nakon tipa mjesec, dva da sam rekla da imam nekog. I da kao postaje ozbiljnije. Pa nisam rekao koga točno. Zato što ne znam kao dok si mlađi, kako to definirati, dok si kao klinac. Ja vjerujem da oni nisu odmah ozbiljno to shvatili, da je bilo kao okej, kao dobro. Ko ne bi mene ozbiljno shvatio? Pa nisu to da znali. Treba si odmah reći ovoj Mati i to je to. Dobro da nisam. Tako da mislim da je sigurno bilo ono mjesec, dva, tri kako smo stvarno bili u vezi. Ne, znaš kak je bila. Ti i ja smo ti ušli u vezu 1.1. A mi smo 21. išli na utakmicu, na rukomet. Tako da sam morala reći da idem s dečkom na utakmicu. Pa kad nisi mogla reći idem s prijateljem? Ne, zato što tad sam tebi dala karte, onda je bilo ako me daješ karte, ko ti tak bitan, pa dečko. Pa treba si reći prijatelj, potencijalni dečko. Potencijalni. Kako si rekao? Potencijalni. Da, ne, ali tako da su oni znali, ali mislim da je to malo drugčije, zato što je kod nas, zato što si ti prvo prekinuo sa mnom, tad su te svakako već znali. Misliš? Da, znam jako dobro. Ništa osobnog, desi se. Ali da, tako da su te... Čini se da su mi nadali kartu. Da, ja isto. Znali su te kao od prije, pa je to bilo malo drugčije, ali inače mislim da bi čekala bar 2-3 mjeseca, da ja uopće vidim je li to ozbiljno ili ne. Aha, kao prijatelj samo. Da. Da mi idem s prijateljem. Ne, pa ne idem, rekao bi idem s nekim. Dobro, tad sam isto imala 15 godina pa sam morala reći da idem kad i s kim. S kim, s Mateom, koji Mateom, boneke me stavio. Da, znaš onaj zbog kako sam plakala u sobi. Mjesec dana nije izlazila. Mjesec dana, da, nisam htjela ništa jest. Točno da je. 3 kile. Da, top forma. Kad si ti rekao da imaš curu? Ne znam, ja sam uopće
rekao. Mislim, jesam. Ja sam samo došla. Ali ne, nego kužiš kao, svaki put kad ideš s nekim, s kim ideš, pa s nekim. Nisam rekao s curom. Pa ali jesu tvoji znali da imaš curu? Pa mislim, ja znali sam, mislim, ne sjećam se iskreno, ali vjerojatno su znali da idem s tobom. A sad, Pa ja sam kako ja su to rekao znali? kao cura, ili ono još nismo. A što su na mene znali ko Helenu? Da. Pa dobro, okej. Pa i tak To mi sad, isto i sad okej. isto znaju. I sad mi isto znaju S kim ko Helena. dolazi Mati s Helenom, pa ne kažu s curom, kažu s Helenom. Pa dobro, to me okej, to me ime. Dobro, a kak smo se lončali na društvenim mrežama? Lončali, jao, ne sjećam se. Morala bi pogledati. Ja mislim da je s moje strane bio bio je hard launch. Jer sam ja stavila objavu tebe i sebe. Ja mislim da nisam ništa stavio. Možda Ti stavio rešera si to. tu istu objavu. Ili rešera story. To je bila objava s Krizme. Kad smo bili zajedno na Krizme, to je bilo prvi put da smo bili negdje zajedno. Koliko toliko lijepo Aha, nakon obučeni. 5 mjeseci. Da, mislim da da. Koliko toliko lijepo obučeni, pa kao ajde. Aha, mi nismo imali soft launch. Ne. Šta bi rađe sad, recimo, da sad Sad bi definitivno soft launch. polako. Zato što jako... Koliko storija prije nego što staviš moje lice? Ne znam koliko, ali jako volim Tizat ljude. tizat ljude, da. Volim kad ljudi znaju da ima nekoga, ali niko točno ne zna ko je to. A to sad ne mogu više napraviti s tobom. Možeš. A mogu, realno? Stavljaš mene bez lica. Da. Tako da, definitivno više preferiram soft launch. Pogotovo zato što nikad ne znaš hoće biti nešto ozbiljno. Nema mi goreg od toga nego kad ti imaš recimo slike sa dečkom ili sa curom na Instagram, onda prekinete i svi su kao nema više slike, sigurno se prekinuli. A to odmah čim makneš Da. slike gotovo je. A ja sam maknuo sve, a nisam prekinuo. Da, to je istina. Znači ne voliš me, sve jasno. Prekinuli smo. Opet. Ovo sam snimao podcast, ja dođem tu u grad, jedan tjedan da snimamo podcast. Da, ovaj put sam na tebe ostavila. Tak je. Realno, Točno to. zaslužio si. Da, ne, to nije istina. Šta ti više preferiraš, soft ili hard launch? Nikako. Ili ćemo objasniti ljudima šta je to, što ako neko ne zna šta je to? Soft launch je kao kad stavljaš sliku da ljudi znaju da si s nekim, ali ne znam s kim. Da, kao staviš u principu sve, Staviš ono samo ne lice. mislim ne cijelo tijelo možda, nego ono kao, na primjer, romantičan date, ali slikaš sam tanjur. Primjer. I ruku, ili tak nešto. ne moraš da se ni vidi, ruku. ali da se vidi da je muško, to onda nije soft launch. Da, ne, ali da se vidi, ali ne cijelu ruku, nego ono samo recimo malo, da se vidi da je muška osoba. Da, mora se vidjeti da je I muško onda, pitanje. primjer, s leđa, da se ne vidi kao ono, zalazak sunca ili kosa tog pravi, Da. A hard launch je ono je- faca, da se vidi. Znaš, ne znam sam ti to ikad pričala kad smo ti i ja imali pauzu, kad smo prekinuli, sam ti ja bila sam kod bake, mislim da se sa stričnom ili nešto je bilo. I sad bilo je kao, hoću ja staviti nešto na story za tebe, kao da budeš ljubomoran. I onda smo pokušavali nekak napraviti sliku da ispadne kao da je ona muško i da bude kao neki soft launch, ali nam nikad uspjelo. Ta slika nikad nije izašla u javnost jer očito ona je žensko. Šteta. Da, skroz. Ali probala sam eto. Tako da eto, naravno sada smo da su ljudi skužili Da smo educirali razliku ljude. između soft launcha i hard launch. A dobro, kod mojih frendova bi rađe da hard launchaju. A dobro, da, ali to znaš. Ali mislim da znaš i prije nego što završi. Da, ja se nadam. Valjda. Ali mislim da muški više hard launch, ono sam Ja stavi isto, sliku, da. drugi dan već slika gore. Mislim da je to curama više bitno. Iako čak mislim da muški više ni ne objavljuju toliko slike. Da, to ja mislim. Bar u mom to nekom društvu. To ja mislim. Mislim da općenito muški nisu Koriste baš na Instagram samo da im cura može poslat rilove. memes. Rilove i da može gledati Da. i pratiti ljude. Da, ja isto mislim. Jer Dobro, možda ovisi o osobi. Pa mislim da ja govorim za svoj krug muških prijatelja. Da. Ne, to je istina. I mislim da općenito njima niti to nije tak bitno. Kao, okej, ako će htjeti staviti sliku, će staviti sliku kak treba, gdje se vide cijeli. Nije oni znaš do kao, pete. da, ne rade neku razliku između soft launcha i hard launcha. Launcha Oni launch. žele. Pokazati svoju bolju polovicu. Tako je. I to mi isto okej. To tako i treba biti. Slažem se. Dobro, a recimo kad tak kreneš u vezu, Dobro. i recimo sad ti si ostao, ja naprimjer ja sam ostao dobar s bivšom. I pričamo, dopisamo se recimo. Koje je tvoje Teoretski, mišljenje? hipotetski. Koje je tvoje mišljenje o dopisivanju s bivšima? Ja, grda tema. Općenito, kao,
jel to znači da je gotovo skroz kod njih, ili nije gotovo kod njih, i možda ima još nešto, pa ona Da. kao ispituju, ali ona kao želi, naprimjer ja želim ići dalje, ali ipak, kužiš, kao ipak ne mogu se maknuti, kužiš, kako bi ti gledala na to? Ja mislim da ovisi o jednom i drugom. Ovisi o njihovim situacijama, znači tipa sad tvoja bivša ako je single, ne znam baš, kao ako on stvarno nema nikoga Ali i to. šta je sam sa frajerom da kao prekrije to, da... Dobro, pa i to je moguće, ali kažem to bi bila jedna od stvari koje bi gledala, to je prvo. Drugo, kao znaš, ako znam da ste oboje normalni odrasli ljudi, vjerojatno bi rekla ok, sve jedno mi Ali je. recimo kad smo mi krenuli, sa koliko, 16-17 A dobro, to ne može. Dobro. Da, zato što to je drugčije, ne mogu to gledati tad sa 17 godina, tad sam bila ljubomorna na sve koji su te vidjeli, uključujući i tvoju sestru, tako da... Psa, doslovno, ženski pas, gotovo. Molim. Di si? Šta? Šta radiš, šetaš psa, ko ti je taj pa? Šetam šapu, ko ti je ta? Dobro, znači ali ovisi o danas, godinama. Ne šta je o recimo godinama, sad? ne o godinama. Nego tome jeste normalni ljudi. Kuš, ako je ona neka neću to reći, ali ako je znaš normalna osoba, ako ste se razišli, ovisi o situaciji, tipa ako ste se razišli zato što nije pasalo, ok, i ako je to dobro završilo, kao ajde ok, ali ako je bilo da ona tebe prevarila, šta vi imate pričati? Pa dobro, to je druga stvar, to je onda problem u meni, pa da. ako je na meni prevarila, ja dalje se dopisam s njom, Da, pa onda jednostavno sam ja mutao. Tako da mislim da bi rekla da je ok dok ne krenem vidjeti neke znakove da nije ok. A mislim da je to... Znači gledala bi poruke. Ne, ali tipa onda kaže idem na kavu s kim s bivšom, ok, zaš? Pa ali... Zašto ne dopisuješ ako nema ići na kavu? Ne, pa jedno mi je dopisivanje, tipa ono znaš, ono je sve najbolje, hvala, kako si dobro, dopisivanje, Pa ne svaki dan neprestano. aktivno vođenje razgovora, evo dopisivanje, Pa ne dobro. ono posla poruk sretno rođen, to nije dopisivanje, Ok mi je isto i aktivno dopisivanje, ali ne sad svaki dan je neprestano. To mi Video za nikog poziv. nije ok, da. Video poziv. Kao i trebate samo na sekundu, to mi za nikog nije ok, tako da, ali kažem, ja bi rekla da je ok sad dok ne kažeš suprotno. A ti? Ja mislim da ja to ne podržavam, Dobro? jer kao, ako ste se razišli, razišli ste s razlogom. To mi je isto fair. Ne pašete si. Gotovo, kao, voliš ga, ali mislim, sam se makni. Da, dobro, da, fair. Mislim, kao, ako ste se razišli, kao, zašto ga želiš imati još u životu, kao, nećeš biti s njim više. A mislim- Jer ga više nikad nećeš, mislim, postoje možda situacije kad možeš, ali ga nećeš gledat ko prije. A mislim da je vjerojatno puno lakše kad samo izbaciš tu osobu iz života. Mislim da, na početku nije, Ali svakako... ali s vremenom, da. mislim, Da. kao, ovako se sam vraćaš na njega Slažem i se. ona kao, jel ti fali ili ne, i kojiš, kao, jel bi bila dalje s njim ili Da, ne da, bi, da, ili kojiš, samo nema, ono- odredi, reci. Slažem se. Tu Ili si onda pravo. budete zajedno Ili nemojte. ili se razvojite i svako svojim putem odite. Ono, svjetorođan i Bog. A šta ako su oni recimo, tipa prijatelji, znaju se od djetinjstva. I onda su završili... Ne, znači to... Završili su vezi i veza nije išla i šta sad? Nakon veze nema više vraćanja na staro. Nikad neće više Ozbiljno? biti isto. Da, pošto, zato što mi došli ljudi koji jesu prijatelji i možda imaju osjećaj jedan prema drugome, ne žele biti zajedno jer ne žele uništiti to prijateljstvo. Pa da li to ne znači da će se automatski uništiti? Ali bude, jer... A zašto misliš? Ja mislim da bude. Ja mislim da... Mislim Ja, na primjer, da čak sada i ne. na primjer, ja imam najbolju prijateljicu i sad zaljubljen sam u nju, recimo. Da. I pitam ju kao ćemo biti zajedno, budemo zajedno, neš, ako smo prekinuli, onda očito nismo jedno za drugo. Pa da, ali ne morate se vratiti tome da ste najbolji Ali uvijek će prijatelji. biti to kao mi smo bili zajedno, mislim. Pa dobro, bili ste zamisle. Pa da, ali kaj je to, ga bit ćemo, ne biti prijatelji opet. Pa da. I ajmo opet piti normalno kavice. Pa da. Bilo bi malo ne, meni je bilo Pa malo bilo bi neugodno, ali mislim da nije nemoguće. A jesi sjećano kad smo bili zajedno? Pa da, šta, za Ne, ja ne bi mogao osobno. I ne bi mogao biti s nekim kog cijeli život znam kao prijatelja i gledam ga tak. Mislim da ne bi mogao biti s njim u vezi. A dobro, to svakako. To se slažem, ali opet ljubav Osim ne ako ne pita. bi se od početka zaljubio u tu osobu. A šta ako se ta osoba toliko promijeni da kažeš vidim se s njom sad?
Pa, dobro, ima i to kao da onak Da, da pa su da. prijatelji i to, ali onda kao opet nakon toga više ne mogu biti prijatelji samo osobom. A ne znam. Da prekinemo, Da. kao zato što ja mislim da taj ima što tim reda se nam ide, kao ne znaš se, prijateljstvo, veza i nema vraćanja. A misliš da prvo moraš biti prijatelj da bi bio u vezi? Pa ti jesi u vezi dok ste prijatelji, moraš biti prijatelj u vezi. Ali da moraš prvo biti prijatelj da bi ušao u vezu? Ne. Mislim kao na početku se družite, to je neka vrsta prijateljstva, provodite vrijeme zajedno, nije odmah dejtanje. Kao ipak je neko druže, neko vrsta prijateljstva. Pa da, ali recimo sad, ne znam, Ne ti... moraš biti prijatelj mislim... Ti i ja se prvi put upoznamo na nekoj zabavi i mi sad izađemo van 2 puta i to je to, mi završimo u vezi, mi nikad zapravo nismo bili prijatelji, mi smo bili samo na dejtovima. Pa da, ali opet, mislim... Ne moraš biti prijatelj. Dobro, fair. Neki Ja mislim da završaju u moraš. vezi odmah. Da. Neki završa, poljube se, smo mi sad zadnji jesmo. Pa dobro, ne. Mislim, meni je I onda fair se ako to upoznaješ. radi. Ako to kod nekog Ovisi kako funkcionira. te i paš, ako ti želiš prvo vidjeti tu osobu kako je tanak, naš malo dublje, Da. ko prijatelj, ali onda kojiš tak ta druga osoba odustane jer kao, a on mene žele friendzonat. Da. Da, istina. Tako da, sve visi kak vama paše. A pa dobro, to svaki. To treba odrediti granice sebi odmah i odmah na početku reći, gle, ajmo polako, Da, da slažem ćemo se. vidjeti, ajmo prvo par dejta pa ćemo vidjeti kak ide. Slažem se, da. Kojiš, ne odmah, a ćemo biti u vezi ili nećemo, jer ti nikad ne znaš, na početku je uvijek kao sve super kod svih. To je istina. Ti vidiš samo najbolje u svemu. Gledaš svijet Čak i kroz- kad se prijatelji opet, dosta često zna biti da ti vidiš samo najbolje u njemu, na početku, Da. dok se ne otkrije kad dođe do prvih problema, svađa, nesuglasnica i to To sve. je isto istina. Jer na početku ljudi normalno, pogotovo kad želiš dejtat s nekim, ćeš govorit sve što on želi čut, Da. da mu se ne zamjeriš i malo ljudi, mislim neće svi, ali mislim da će malo ljudi reći kao ići se suprotstaviti, jednostavno želi izbjeći svađu. To je istina, da. Tako da, Slažem se. kužiš. Kužim. Dobro, kad smo pričali o vezama, jel imaš ti neki ik u vezi? Ovak prvo, nećemo odmah autat sve. Dobro. Jel imaš ik u vezi? Vezi sam, imaš neki ik oko mene. Kao da ono pogledaš, nemoj ti to više raditi. Imaš. Imam. Dobro? Jel A- imaš ti? Ne znam. Ali kužiš, ne mora biti Dobro, baš prvo ik. što je tebi ik? Ne mora biti ik na mene, nego... Definiraj ik. Ali gle, ne mora biti nužno ik na mene, nego općenito ik Radnja. bilo koga. Pa dobro, ali ja govorim sad za nas, međusobno. Tvoj ik. Meni je tvoj ik kad ti samo random kreneš derat. I To je- lajati, ne znam šta radiš. To sam kad se srednom igram. Da, nekad random, ne, znaš koji mi je ik. Kad mi stojimo i sam ti neš budi, sam kreneš, ne znam šta ti je. Višak energije. Da, to mi je ik. Izbaciti to dalje. To mi je ik. Onda mi je ik, znaš šta mi je još ik? Kad idemo spavat, recimo, u krevetu smo skupa i sad ja sam na svojoj strani, ti si na svojoj Ali što strani. ćeš reći? Dobro, budem. Ne preš PG-13. Ne vreš auto. Ne, ti si na svojoj strani i onak trzneš s nogom jednom. Prije nego što zaspiš, uvijek to radiš. Pa zato što da se otkrijem, to je na nogu. Trzneš s nogom jednom i to mi je takav ik. Ja sam mislim, ajme, Pa reci mi neš. zašto trzneš s nogom? Pa da valjda da ispod deke da prođem da... Ne, nego prije nego što zaspiš, sam trzneš se cijelim tijelom. To kada se ugasiš. Onda nesvjesno radi. Znam da je nesvjesno, ali mi je ik. Pa da to dođi to sada prvi put rekao, nego što 5 Pa godina. ne znam, sad mi je palo na pamet kad pričamo o ikovima. Pa ne možeš ti tu ništa oko toga, ali mi je ono, cringe Pa malo. da. Na kada sam spala je. Smijeri se, jok. Da, čitam knjigu i samo ono... To ti je ono kad imaš višak Jako energije, višak energije pa da sve izbaciš van. To sam i zadnji već da se ugasilo. Zadnji trese. A, znaš, Znači ono igračka koja je slaba baterija, pa ono pod zadnje se još. To ti je to. Užas. Tako da to mi Dobro, je. a daj mi definiciju tebi, tvog ika, jer našao svakome nešto drugo. Da, moja definicija ika je kao, znači, ik je neka mala stvar koja te smeta kod druge osobe. Baš ono sitnica, kao nije nikakva velika A stvar. jel, na primjer, jel to sad kao koliko preferiraš to se, na primjer, ako ja napravim jednu stvar i druga osoba napravi jednu stvar, neće ti uvijek biti ik. Biće mi uvijek ik. Samo kod tebe ću to izdržat, jer si mi ti A drugi dečko, ćeš ne. a drugima ću cringeat. Ozbiljno. Da.
Tipa da spavam pored nekog, isto tak trzao, ja bi se ustala i otišla. Ali pošto si vi ti dečko, onda se neću ustati. Prva noć zajedno spavati, par dejtova i on se greje bacat po krevetu i sam se ugasi. Ko riba na suho. Ali mislim, ne želim lagat, mislim da sam negdje pročitala na Redditu ili negdje da to svaki muški radi, da je to neka vaša stvar. Ja to je trzanje, to je prvi put da čujem da to. Da, to mislim ne smije znati. Ja ne znam da to radim, kako to znam sad neki znaš. drugi. Sljedeći put kad vidim prijatelje, i vi ste prije spavanja protresite se cijeli potres napravite u krevetu. Tak da mi je to ik i šta mi je još ik? Ništa drugo ne pada previše. Ja mislim da nemam nikak i općenito nemam nikak. Općenito nema, a dobro, možda se ne fokusiraš na to. Da, jer mislim da mi ono cringe i ik mi nije isto. Ik je baš ono da me, kad ga neko cringe si samo, koji je neugodno mi je. A ovo ik baš ono da me odmakne. Ali je slično, jel imaš nešto što ti je pa cringe? Znam da je slično, a imam kad se neko preserava jer ga znam ko osoba. A dobro, to mi nije cringe. Meni je jer kao zašto to radiš, cringe. Dobro, ali to mi nije. Ja te znam dobro, znam da nisi takav, čemu sad to? Na primjer, kad neko je u društvu kojem ne zna i onda kao ja ga znam jedini i onda se krene preserava kao to ko si ti kao. Da. Zašto radiš cringe, onda smiri se, budi ti. Da, dobro, da, to onda nije. Ili kad hoće impresionirati curo, pa onda ona pa krenu neke glupe fore, pa godiš. Da, ne znam, mislim da općenito nemam baš tako nekih to mi je kao ik. I nije i, kao, ne znam li to može biti ik. Mislim da ne, jer to nije neka sitnica, to je stvarno baš ona cringe-ava stvar. Kojiš cringe? Da, cringe, nije mi isto. Ik je baš ona neka mala sitnica. Ik mi je pušenje. Dobro, okej. A to može biti red flag, kao, koja je razlika između cringe, red flaga i ika. Ali opet nije sitnica. Kuž nije ono nešto, stvarno ono što inače ne bi nikad primijetio. Pa znam, ali kojiš, meni to sve spada pod jedna. Mislim, ja to trpam pod jedna. Znaš koji mu je random ik? Ajde. Kod mene? Općenito kod muških. Zašto ako kod žene da to radi biti okej bilo? Da. Kad muško jede bananu. Ne znam zašto mi je to ik, ali to mi je tak retardirano izgleda, ja svaki dan jedem banane. Pa da, ali ne znam, nekak... To ti retardirano izgleda? Da, nekak glupo mi izgleda, ne znam zaš. Nekak mi ono, malo mi ik. Kao zašto stavljaš bananu u usta? Da. Ne znam, nekak čudno mi je. Ik mi je. Vidiš, ali ik je neobjašnjiv. A recimo sad da imaš cringe ili red flag bi mogu objasniti. A sad jedem samo jabuke. Da, doslovno. Ili si nareži bananu. Oguli, a nareži. I to mislim to od općenitih ikova. I ono što sam rekla prije, trčanje za ping pong lopticom, to mi je za bilo koga ik. Nemojte nikad trčati, polako, hodaj. I znaš šta mi isto ik? Trčanje za busom, ali kad je muško. Tipa kad teta trči za busem, to mi je kao onak jadna ili onak nekak elegantno izgleda kao... Da, baš, ali gotovo turbo leti na sve strane, kosa leti. Zato što nekak cure ljepše trče. Trče ko žene. Da, pa da. Pa to nije lijepo. Onda nekak to normalno izgleda. Kad muško trči kao, dobro, zašto kako radiš? formu trčanja ima. Pa dobro, da, sad, ali opet, znaš, drugo je ti da dobro trčiš, ali da si obučen u odijelo, vjerojatno ne bi mogao isto tak trčati. Pa da, ali kojiš malo je ta glupa kao trči za bus kao jadnik. Pa da, ne jadnik, nego mi je ik. Kao zašto trčiš za busom, doće drugi bus. Ali to je, da. Ali ženi ćeš reći, a jadna nije stigla na bus. U životu se kaže we catch flights, not, čekaj, ne. Druga fraza je bila. Ne znam, nešto je bilo sa busem. Flights, not feelings. Da, ali to nema smisla. Da. Ne, nego da ne trčiš za busem, da u životu ne trčiš za ničim, a kamoli za busem. Znaš kako se kaže? Ne. U životu nikad nemoj trčati za ženama i za autobusima, jer uvijek će doći drugi. Wow. Ja se tog držim. Ovo mi je sad bio ik. Ja se tog držim. Znači ja ne trčim za ženama i ne trčim za busevima. Ne trčiš za ženama kad imaš ženu pored sebe, a busevima se ali ja nikad nisam trčao za ženama. Pa nisi da one znaš. Jesam ja trčao za to, nisam. Čak sam te ostavio. Da, to je istina. Nije ti druga žena. Ja sam za Renom trčim kad pobjegne. Da, doslovno. Ali to nije žena, to je cura. Tako da kužiš. A ima smisla, jel da? Ako jedna žena neće biti s tobom, doće druga. Smisla, ako neće biti s tobom, nemoj tjerat. Pa znaš bi tjera nekoga. Rena u kadru si. Kaj ti imaš za reći? Ja nikad ne trčim za nikom, ja sam za mačkama trčim. Već ću malo promijenim stranu. Dobro, pričali smo o dejtajima, ikovima, dejtanju, sve. Znači ti nemaš nikakav ik, to smo odključili. Mislim da ne. Imam kao red flagove i to, ali ikove nemam baš.
Sad recimo ovak, ja i ti odemo na prvi dejt. Dobro. Ne znam, ono, kajmo na dejt. I Dobro. meni se ne svidi, recimo. Šta više bi ja trebao poslat poruku, Da. ili bi sam kao prešutio i nikad se više ne javio. Ja mislim- to je isto kao jedna vrsta poruke, ako prešutiš, Nije, to je ghostanje. pa da, kao jedna vrsta poruke ne želi biti s tom. Ali nije vrsta poruke. Meni je vrsta poruke kad se javiš, napišeš Znaš kako se kaže, i ne dobit poruku je poruka. Ne. Zato što u normalnom slučaju napišeš poruku kao gle, slušaj, bilo mi je lijepo, hvala ti na vremenu, ali Ali nismo jednostavno zajedno. Nije to nismo to. vibali, to je to, oprosti, sretno u životu i gotovo. I to mi je fair, ostaćemo u dobrim odnosima, koga briga, ako se desi da možda završimo opet u istom društvu ili nešto, neće biti neugodno. Ovako će biti samo neugodno. Da, slažem se. Ne, kažem, ja se zalažem za to da bar pošalješ poruku, Da. gle, I to mi je fair. No hard feelings i gotovo. da, kao, neću trošiti tvoje vrijeme, neću trošiti svoje vrijeme, neću tebe zavaravati, neću sebe Da. zavaravati, nećemo niš forsirat. Probali nije smo, mi- išli smo na dejt, nije da. to, ne vidim se s tobom, čao. Ili kao, ćemo probati, ćemo ići dalje, Da. ili nećemo, kao, mislim da komunikacija treba biti. Nije mi to samo u vezi, A sad, što mi je općenito. ko bi trebao poslati poruku? Muška ili ženska? I zašto? Nemoj reći žene, jer zato što su muški treba uvijek javljati. Kao da bi trebao neko je zvao na dejt? Ili je svejedno? Ili da bi trebali, ko bi tebi trebao prvi poslati poruku? Znaš kad ne znam, svejedno mi je. Nema pravila. Nema pravila. Ja sam većinom ta koja se uvijek javim. Bilo bi mi naravno drago da se muško javi, jer on muško, ali osim toga sam većinom ja ta koja se javi, to me ne smeta. Pa meni isto. Kao, Pogotovo ako znam da se meni nije svidjela. Ako sam Da, ja neću ta trošiti koja se, se nije neću se. svidjelo, ću ja to tebi reći, Da, znaš, to- neću čekat tebe da mi se javiš, kao super mi je bilo, kad ćemo opet, nego ću se ja prva javiti i reći, gle, Da, sorry, to ništa je onda toga, nema gore još. računat na to, da, i to je to. Jedino ako je tebi super bilo, pa kao čekaš da vidiš šta će ti on reći, da Da, više ali njemu da. su. Ali ako tebi nije super bilo, onda bolje odmah reći. Da, Jer kao, šta ako je njemu super, da se veseli, ti kažeš ne. da, kužiš. Meni nije bilo super. Tako da svakako preferiram da osoba koja nije bilo dobro se prva javi, a ako je oboma bilo dobro, onda Onda muško. ko javi, ko prvi Da. javi. Onda mi je okej da se muško javi. Znači nema ghostanja. Nema gostanja Ne kod za- mene nikad. Ne zalažeš se za ghostanje. Ne, Šteta. pereziram ghostanje. Dobro, kad smo već spominjali muške i ženske obaveze, šta miš ko treba platiti na prvom dejtu? Jesmo to Muško. pričali? Ne sjećam se, ali muško. Ja se slažem za muška, ali ima isto ona logika ko je zvao taj plaća. Da, možda u zemljama poput Njemačke i Austrije, da. Općenito, kao, ako dođeš na Ali- dejt i ako ne možeš zaplatiti večeru, nemoj voditi na večeru, izađu vam, ajmo prošetat. Ganz einfach, kako bi se rekao na njemačku. Pa da, onaj ko zove plaća, ali ako većina muško zove na dejt, onda muško Pa plaća. da, ali kojiš, ali što, ako žena pozove, šta je, i onda dođe muško i kaže, ali ti si zvao, ti plati. Kao, je Pa li on dobro, u to mi je krivu? okej, nije u krivu. Mislim, kao, kad ja se zalažem za to da muški treba platiti, Da. odmah da znamo, da, dok se to je, taj, Dobro, ali to mi je okej logika. Ako ja recimo zovem na dejt, iako bi to meni već bio ono red flag da ja zovem na dejt, malo, ne mora biti doduše. ovisi ko je. Ovisi ko je, da, ali ja bi se ponudila da ja platim jer sam ja zvala. Pa kao da, bilo bi lijepo da muško plati. Ponudila bi se, ali bi očekivala da on kaže ne moraš Da, jači. ali kojiš, ali ne možeš se naljutiti. Da, Mislim, kao ne, to ne. možete razočarat, može ti biti kao red flag šta god. Kako god Nije, hoćeš. da, red flag. Red flag. I kao, okej, više nećemo ići. Da. Ali opet, mislim, zašto ti si njega zvala, ne bi sad tu bio, da ga ti nisi zvala. ne? Da, slažem se i to mi je okej. Ti si ga dovela u situaciju da ga tjeraš plaćat. Što Da. on nije htio platiti, da je htio platiti, on bi te pozvao. Da, to mi je okej, način za Mislim, kao, ja, gledat. prvo da razjasnimo, ja se zalažem za to da muški plate, Vragovi. ali se ne možeš naljutiti na muškog ako on kaže ja neću platiti, ti si mene zvala. Da, Iako nećeš slažem to se. reći. Da, neću ti to reći, ali slažem se pogotovo ako je cura zvala, Ti da mene pozoveš, ja bi samo da sjedi račun. tišao bi na WC. Ja, moram ići, kaj ti riješi račun. Ne, ali to mi je okej. Dok mislim da je u vezi mislim, Da, ne bi to je trebalo biti, druga stvar. mislim kao, trebalo je biti drugačije. Jer Da. kao u vezi zajedno ste, kao A da, dijelite i to je neku tu drugo, vrstu, mislim, i ali to je drugčije druga su stvar, to je financije, potpuno da. druga stvar, da. Dobro, Dobro, tu smo se složili onda oko ove teme. za vrijeme. Dosta. Jel ima neke stvari što misliš da su muškima kao dozvoljene i pređe se prek toga dok se žene razapinju radi toga? Da imaju puno više Partnera. partnera, da. Pogotovo, kako se to kaže, body count. Ne znam kako se izraziti na hrvatskom. Da, tak se kaže.
Na hrvatskom. Body count. Broj seksualnih partnera. Da, tako je, hvala. Što nas su uvodili ljubav. Ne, nije, oprosti, nije isto. Dobro, zna se na što sam mislio. Morat ćemo jednom popričati o tome na podcastu, da vidimo ili muškarci i žene isto smatraju. Dobro, vođenje ljubavi. Dobro. Ima djece tu. Nema Reina djece. sluša. Ne sluša. Uglavnom, da, to je znači body count, da se općenito muškima nekako da je više prihvatljivo da muško ima puno više partnera nego žena, a ako je žena imala više partnera, ona je ovakva i onakva. Ona, kao zašto nema imala toliko partnera što nije mogla naći jednog nešto, ona je problem. A on je Da, a on je kraljena. On je direktor. Da, razumijem. Ili ima još nešto? Što je muškima dozvoljeno? Možda, da, šta je, ili ima još nešto? Kao, što ti Što je baš dozvoljeno. Muškima, znači ne sa ženama, nego muškima što je dozvoljeno da se žena razapinju. Ne provoditi vrijeme sa svojom djecom. Tipa, znaš, ona muška može reći, ok, ne znam, ovaj tjedan imam 3 puta tenis na večer i to ću napraviti i bit će kao da, ok, moraš napraviti vremena za sebe. A da mama to kaže ili žena bi bilo, ne možeš ostaviti svoje dijete 3 puta tjedno samo, bla, bla, bla. A tako onda možeš reći sa kućanskim poslovima isto. I to isto, da. Iako to nije toliko izraženo, mislim. Ja bih za da ljudi još uvijek gledaju, ne možda toliko ko prije, ali da su kućni poslovi ženski, da ima vjerojatno dosta velika... Ali šta je, kako to misliš onda u ovom smislu da je muškima dopušteno? Pa kao da on ne čisti doma, a da žena ne čisti doma bi kao kako ti je tako prljavo. Da, dobro, da, mislim. Mislim da je to dosta još uvijek kod nas generacijski nekako ostalo. Da, ostalo jednostavno da žene pospremaju. Kod nas nije. Kod nas nije. Drago mi je da nije. Meni isto. Ne, ja volim pospremati. Drago mi je. Dobro, ali ima neke stvari koje su ženama dopuštene, a da muškarci će ono gleda drugačije. Čekaj, ne mi li pada što. Da, znaš šta je još, da se vratim, šta je još muškima dopušteno? Imat karijeru. Ali žene se razapinju radi toga. A nije više. Nije više, ali još uvijek. Ali to isto kao i čišćenje. Mislim, kao pospremanje ima taj kao da žena treba biti doma s djecom, a muško radi. Da. Ali kužiš, zato što, mislim da je to najveći problem, zato što žene to prihvaćaju još uvijek dosta u velikom broju. Ali kako možeš to ne prihvatiti kad ti ne daju dobre uvjete za drugo? Pa mislim da dobro, zato što kao ne školujete za to, nego jednostavno ti kažu moraš to ranije imati djecu i to sve, ali kajem. Mislim da su žene danas puno svjesnije sebe. Jesu, to definitivno, nije više toliko, mislim da je puno, da i u školama se uči više da žene imaju karijere i to, tako da kužiš, ako ti, mislim, kroz školu ne skužiš. Da, ali još uvijek se to gleda malo. Mislim da gledaš, jer ima obitelji koje odgajaju svoje kćeri, djecu, kao moraš naći muža koji će raditi, ti ćeš djecu. Ali nisu samo ni obitelji, nego recimo one poslodavce i to i znaš uvijek je kao kak ti još nemaš djecu, ovako, mislim da žene se još uvijek gledaju kao rizične. A za muškarca neće niko nikad pitat zašto još nemaš djecu. Nikad. A već će pitat zašto nemaš curu. Da, ali to je drugo. Za djecu ne, da. Nikad neće pitati zašto još nemaš djecu. Mislim, da, a mi zato što su žene što se tiče karijere, kao spadaju pod rizičnu skupinu. Kako rizičnu skupinu? Pa kao zato što žena može zatrudnit. Pa ali to nije rizično. A ne rizično, nego poslodavcu rizično, on to gleda kao rizik. Kao, ti si krenula raditi, a što ako za 2 mjeseca odeš zatrudniš i on će ti morat plaćati da ti ne radiš. Na tu stranu mislim, ne rizično kao sam. Ali ne znam kako to funkcionira, ne plaća tebe poslodavac. Pa ne, ali ti ćeš biti zaposlena, a on kužiš. Pa da li to su neke normalne stvari, mislim svaka firma... Mislim, normalne su stvari, ali kužiš kod muško to se neće desiti. I ti ćeš onda morat brinuti Pa da, ali to je točno taj mindset. Pa da ti jer kao nisu žene krive za to, mislim, što se mene tiče mogu muškarci biti trudni, hvala Bogu. Pa teoretski ne mogu, ali... Pa ne, ali kažem da tak može biti, hvala Bogu. Pa da kužiš, ali kužiš zato možda žene spada, mislim kao rizični, kao da možda zato isto poslodavci još uvijek gledaju kao na žene. Ne, pa to 100%, to je. Jer kao dijete se razboli, još uvijek je normalno da mama bude doma s djetetom nakon porodiljnog, To je razlog, a ne bi trebao biti. Ne bi trebao biti, ali kažem, to su te neke stvari koje su ostale. Mislim da sad sve više i više isto ima ono kad ti tata ostane doma recimo.
Kao da taj porodiljni uzme pola tata, pola mama. I onda svako kao se brine jedan. Kao, dok mislim da prije to nije bilo tako. Ne, prije to nije bilo izraženo, a sad je pogotovo tako baš po Austriji. To mislim da od svih mojih poznanika, tako ljudi koje znam i to, svi uvijek je i tata išao na porodiljne. Pa da, prije to mi je okej. Nikad nisam čula. Kao je prvo, tata bi isto treba prvo i dijete, vrijeme s djetetom, drugo tvoje dijete. Da. Kao zašto ga ne želiš vidjeti, zašto ne želiš biti doma s njim. Da. Dobra, sada se vratimo. Šta žene smije raditi, muški ne? Mislim da tak nečega baš i nema. Misliš? Niš mi konkretno ne pada na pamet. Za muške sam odmah imala. Ne znam. Misliš da nije kao da žene mogu ići kao van dok imaju muške, dečke? Dobro. A kad muška gledaš kao da se onda kao gledaš da će ga prevariti ženu. Kao na taj, koji šta ću reći. Kao da žene mogu slobodno izgledati samo bez nekog rizika da će prevariti, dok nam prvi muško izgledi sa svojom ekipom, odmah ono kao, znaš... Ali ne znam je li to toliko izraženo. Pa mislim nije, ali to mi je prvo što mi pada na pamet. Koliko ja znam, kao i za jedno i drugo se gleda kao, a šta on sad ide vana ima... Pa da, kao da su girls night out... Izraženije nego boys night out. Da, više kao, znaš... Ne znam, iskreno ne znam, može biti. Ili ima još nešto muški, šta žene smije raditi. Možda, mislim to nije uvijek, to vjerojatno ovisi kakve su osobe, ali ono, dopisivanje sa drugim spolom, kao da se žene više dopisuju s muška nego muški sa ženama. Ali opet, ne znam, nije mi kao, ne znam je li to onda zapravo dopušteno pod navodnicima pa mislim, ženama. zato sam rekao, ovisi... Da, ne znam, nemam baš. Ja isto nemam baš. Neke... Tužno. Šta točno? Tužno sam rekla. A šta je točno tužno? Pa tužno je što nema nešto što žene smiju raditi, a muški ne. Pa vjerojatno ima, samo nama neće past na pamet. Pa to ti kažem, tužno da nama ne padne na pamet. Nek neko iskomentira slobodno. Nek nam napiše. Nek nam napiše u komentare. Nek nam napiše epizodu šta da pričam. Da. Pošaljite nam pisma. Da. To, ali ima još nešto reći o ovoj epizodu? Pa mislim da ne. Šta smo pričali o ikovima? O soft launchigu. Soft i hard launch, da. Šta misliš kad bi se partneri trebali useliti zajedno u stan, živjeti zajedno? Kad bi se trebali probati živjeti u stan? Ajmo s tim završiti. To je dobro pitanje. Trebali bi... Ja mislim da nema pravila. Da, to sam sad htjela reći. Kao nema... Ovisno o godinama. Nema godine i kakve su osobe. I kakvi su im uvjeti. Da, i meni je to ono, znaš, neko nakon 2 mjeseca se može useliti i bit ćemo super, nekome neće biti dobro ni nakon 10 godina zajedno kad se usele. Da. A šta misliš da trebaju kao počet živjeti zajedno mladi? Da, definitivno. Ili kao, znaš, na primjer, ti dođeš, se preseliš kod njega u stan, on živi sa svojima. Ali... Kod njegovih roditelja, recimo. Pa i dalje živiš skupa. Pa da, kao jesi ti za to ili kao ipak da pričekaju da odu sami živjeti? Ja ne znam, ja općenito nisam fan toga da živiš kod roditelja. A dobro, ali nemaju svi opcije. Da, kao nemaš uvjeti, to me je jasno, kao ja osobno ne bi. Ja mislim da bi svi voljeli se maknuti od, mislim kao... Ima ljudi koji to stvarno vole, kojima to paše. Pa vole zato što možda dobiju sve na gotovo i to sve, ali mislim da bi većina parova, ne govorim sad za posebne osobe, nego kad imaš curu da ti nije isto, da ne razmišljaš isto kad si sam. Kad si sam, ona ti je vjerojatno super sa svojima, ako imaš svoj mir, ako si dobar sa svojima, znaš ono, skuhana ti, operana ti je šta god. Ali kad si ipak s partnerom, ipak nemaš tu privatnost, recimo. Ali ja mislim da isto neki ljudi to stvarno vole. Mislim da ovisi o tome sad da li ti imaš recimo kat na kući gdje sam živiš. Ne, ja govorim sad za ili da živiš baš u stanu. Stanu s njima, ja to govorim. Ne govorim sad za kat. Kat je može biti posebni ulaz, potpuno, opet imaš sa više privatnosti. Ne bi ni jedno ni drugo, ali svakako mislim da u toj situaciji sad kad da stvarno nema druge mogućnosti, ajde, ali ja se vjerojatno ne bi uselila kod recimo tvojih. Pa dobro, ali na par mjeseci, recimo zašto ne tek toliko da proba da vidite kako funkcionira. Pa to da, pa mi smo živjeli par mjeseci. Pa da. Ali više od par mjeseci ne bi. Pa mislim, tako je da ti ne bi, ali kažem, nisu svi omogućeni, Bokrina. Pa ne, jedno su mogućnosti, drugo su želje,
Ali Mislim da svako, ne mislim, možeš- može imati svako svoje mišljenje, kao sve je to okej. kužiš. Ja mislim da bi se rado svi parovi ocijelili. Ja mislim da ne bi, Odrojiti, jer ne. kažem, baš sam čitala, kao, to si misliš, onda kao neki kažu pa ne, kao pa nama je super, znaš i čuvaju djecu i ovo i ono, odmah su tu. Ima benefita, Pa to svakako. ali sad ovisi kak ti Pa paše. kam bi ti? Dobro, mislim da ćemo s tim završiti epizodu. Rena hoće da je mazim. Ode. Rena kaže da je dosta snimanja za Da. danas, da smo na Moramo previše šetnjom. priča, da želi tišinu. Četvrtak na večer, rekla moram ići spavat, stišate se. Mora se Tako da, pripremiti za to je vikend. to od ove epizode. Vi koji živite sami, napišite nam da živite sami, lajkajte ovu epizodu. Like, Vi share, koji ne subscribe. živite sami, recite nam zašto ne živite sami, Da. je li su razlog novci Ej. ili imate dosta benefite koji vam pašu. Evo, Rena je došla reći za zadnju riječ. Rena, ajde, zadnja Neka riječ. Rena završavaj. Reci bog. Bog, bog. To je to. Bok.